inkinga le indaba ntusuthi akaye erenki kulezi nsuku bayomxabela ngomshizo phela uthaye wena awuxabela ngemvuba erenki kuthiwa vele qhamuka iviyo elizomxabela Inyanga iphe inyanga ebikade iqamba manga ngifuna imali yesoso phelile imvubu. Hey wesibali umsebenzi wami uqhayi ngilanda nezimali zamasoso ngapha ngibone kahle ukuthi ayingeke labantu bangibangela ukukhuluma fanele ngilanda imali yesoso kodwa phela umsebenzi fanele ngiwenze kodwa esoso ay kodwa sibani bebengifake kwenkulu inkinga wawabonaphi nje thiwa kulanda imali yesoso Finds a way to get right around Juliet Giamatti. That wasn't possible. Look at this jump by Gordon Shumway. I want to chop it chop. I show you all like cash. I want to chop it chop. Ay chop usibali. Bengafayelanga ngilanda imali yesoso inkinga yona sibali yibo laba abangiphushe ngemuva bathi ilandi ngisho kahle yazi ngisho na kwi-voice note ngiyasho inkosi yahluphana le mali engilanda ngoba angikwazi even nami ukuthatha i-commission ngizoyithatha kanjani i-commission emalini yesoso yes man mina kuvele kufona amadoda noma u4 wathi manje mkhulu sicela usigeze nomkami lana uyosibhukudisa elekhuzeni le empophomeni ethele esaya empophomeni asaya empophomeni esefikile ethi ufakiwe washo la noSaudi ishi imvubu uthi yini uxofi wadwa sunu wathi udelela abanomzana ishi imvubu imali yesoso wena ubani okuthumile ay mina singithusile nalento yokuthola lethu ukuthi akalona ilunga lomndeni hawu hayi cha ngithumele la mina ngifuna ungasho phela azi mina ngibazalwa ndawonye ngempela yena Sicebi ukuthatha phela lento ukuthi uyafuna imali yesoso ngoba laba kuba bayiphika lento ay mina ngazi ukuthi wabo Sicebi udlamini bayifuna yona imvubu lo muntu lo vele umfonela umuntu othe wazomkhulu ngifuna uyongigeza lapha hayi mina ngithithile wonke lento esathi ethi uyogeza wahlanganisa yonke iziwasho zabe yipink eblue laba ishi imvubu mina ngitshela ukuthi wakhona ngqo awuboni ngimisibindi kangaka ngize ngithi ophuzana bangazi kahle ngoba ngithi hayi ngidila nelunga lomndeni ngempela ke la hawu sangibona sekubizwa emaphepheni twasimazi lo muntu hayi ngiyamkhipha lo muntu osho lento yena uthi ubangani nomshana wami umzimba okhala imali hayi wethusi inkulu mhlawumbe babanga kona uperform erank umshana kanje ko-performer rank mina ngiyazi lento ibizwa ngani kodwa nje uyabona ngendlela mina ade ngiyazi ngayo mina bengiyitshela shosho ukuthi hayi ilunga lomndeni leli kodwa abantu vele abayithandi into enhle bahlezi noma mhlambe ujola nemanager yecebo lethu uzowisa umkhaya wethu lapho uNongane ngoba nje angibaye besingekho isidingo sokuthi ugxeke lwamngcwabo ngendlela omuhle ngayo ngogxeka uthini nje ngoba nabaphila abantu bayafisa ukuthi hey ngangcono ube kowakhe lwamngcwabo umuntu ngithi ushuthi abaphila bayafisa awungqaba abantu abaphilayo ukuthi abafisa ukuthi ngangcono kube ube kowabo lwamngcwabo hayi no wena Ntusi mina mhlambe ngakusho laba abanye bayibuka kabi lento abayibuki ngehlo lokuthi mina ngoshanela oqondile mina phela njengoshanela ngiyaveza ukuthi ubani izitha zakho
ayikodwa yabona ayikho into akazoyichaza lo muntu umzimba befanele vele sale sethule nje. Kodwa laba abanye ke wena Sibali bekufanele bebonge ukuthi mina into ekhona nesindawo ngiyikhipha yabona ngiveze ukuthi khona umuntu osho lokho Funa ngoba dayise zonke lezi imbi zihambise inkomo lapha eyoxolisa ngazo. ngoba yabona mina njengoshanela ngenza nje umsebenzi kulama disk nje Ayiplaza uma uzobaxabula kanje ama-disk bonke labantu abeza abahlehla beze nezincwadi kuse-toilet bazoqonda. Ngomuntu uzothelele ethi ukhuluma ngomuntu ethi thukalo uthi hey uthatha imali ufake ephaketheni uthi hey nanga umuntu ethi angekuthuke la. Zakwethu ukuthi abanhlatshwayo-ke uthuthukile uyena bengazi ukuthi umzimba ukhalimala akuyena wakubo kaSicebi. Ngani zakwethu ukuthi-ke lokho kucela nimxolele kakhulu yena ubengazi. Yengenza ukuthi mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sisofuna kuthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.